Ćao svima. Sad ćemo predstaviti neke izmjene koje smo napravili u vezi fiskalnog računa. Tu imamo prodaju koja je ukupan iznos bio 100 eura sa kursom tog dana od 117. Možemo vidjeti uplatu od 1000 dinara istog dana sa kursom od 117. Zato što nam se kurs menja svaki dan, ostatak ne može biti isti svaki dan. Možemo vidjeti da po današnjem kursu imamo ostatak plaćanja od 10.791 dinar, a ako pratimo kurs na danu rezervacije, onda imamo ostatak od 10.700 dinara. Sada kad odemo da kreiramo novu uplatu, možemo zatvoriti uplatu sa praćenjem početnog kursa kad je rezervacija urađena ili da pratimo današnji kurs. Današnji kurs je 118 i ako odemo tu treba da stavimo cifru od 10.791 dinar kako bismo zatvorili ovu rezervaciju i smenili statusu plaćen. Sad možemo da idemo da kreiramo avansnu transakciju. Ovaj avans od 1000 dinara. Sad možemo da dodamo uplatu prateći današnji kurs od 10.791. Isto tako možemo i da stavimo i drugu cifru, primjer ako je uplata napravljena pre nekoliko dana, a mi tog dana nismo stavili u sistem. Recimo da je uplaćen iznos bio 10.750, nije bio ovaj kurs, već je bio neki drugi. Sa klikom u ovo kopče može da nam se izračuna taj kurs i da stavimo ovu uplatu. Sad vidimo da nemamo više ostatak. Sad kad probamo da stavimo ovu avansnu uplatu, dobit ćemo upozorenje da maksimalni iznos za ovu rezervaciju 10.700 dinara. To je tako zato što prvično smo mi prijavili ovu rezervaciju da će da bude 11.700 dinara, ali zbog promjene kursa koje nam se desilo, finalnu sumu ovu rezervaciju je 11.750. Sad imamo mogućnost da to promenimo sa klikom tu u napravi finalnu uplatu. Tu nam se već sabrale ove dve uplate od 11.750 i sa klikom na promjeni cenu mi prijavljujemo novu cenu na fiskalna API od 11.750. Uspješno ste promijenili cenu i sad možemo da dodamo drugu uplatu. I na kraju možemo i da zatvorimo transakciju. Hvala.